Ebyamagara mbikchibo Kazire Health Products. Nimbachira mu program y'Ebyamagara Sis Charity kaptosha rokubanza kurgashaisha tinecheka okusya shahina twatwina haba kugu okutushoborera ahakwatena magara gito okwezo okutwire turi ahakwatrine nakakoko ka siriimu kana haturiyo ntugumizamu okubasa kundesereza hariye Chine Dr. Dickson wasasira okurga umururu kunjiri aha doctors case medicals kandi ariyo naza kutuganirira aha kakoko ka siriimu omubarwire already barwire bendware zindi ziriye zibakweta non communicable diseases mushango mudoroda inendwara irukuri nk'Ebyamagara jegona kandi still obunda tungana kakoko ka siriimu ningo shanga kine so abo bone batura bata abo bo embazineya abo bone bamera ryari ebintu nkebyo byona nabo ko already bari ha risk mpango iyo kugira ngo akakoka kakazo magara gabo ubundi kabanza kubongesereza ukushereberera amagara gabo okuza ahatezyo rwendware zindi nyingi so nyikiriza mwakire atandikira Dr. twakwakira Obale Charity ne banyita Dr. Dickson ni wasasira okuruga ha Doctors Case Medicals rukunjiri kandi ekiwagamba Charity ekyo kushanga ngo omuntu reda nakako ka siriimu konka ino bundo burwiri ekyo nekinde kya butosha ekikubaho ekitakagira ngo nobasa no kucherinda konka oburwiro bondi kubukwa bwizire hari ngero shimukano yitwazamo okusinga omuntu oli nakako ka siriimu akonka obwiro bwinde kikubasa kubanza nakako ka siriimu nikabasa kubanza ebindi bije bigire bikegite yes ningo shange ebe binde uburwire butwita non communicable disease ubwo no burwire nka pressure shukari umutima asthma mbweno burwire bundo butakuchira cancer ubwo no burwire butakuchira kandi ubwire bwindi jango buno butakuturura ku rugamba ntukuzaha bondi nco bakubweta ngo ni non communicable diseases yes abandi bakandi bajango ni chronic diseases okay uburwire butakubasa kuchira so konka egi topic ninge kitubona tugamba ho kino mugasho munonga habo kugira ngo ebe bintu tibikuchira kandi nakako ka siriimu tikakuchira mahate byakutura mu magara byombi exactly yes. So ine kubo ine treatment eyemiringo ebiro ino gwakakoko kandi ine nana ubwebe bindwara okay aha some point noja kweta kushanga wahitaga kureba umushaho weki warebwa no mushaho wenji weki so hijirame ibintu byo kugira ngo hati wamagara gawe nigabagatine businje kusinga umuntu oyine kimwe kandi ndaneshaho yawe nebetine businje kusinga umuntu oyine kimwe yes tuyija tushanga ngo obwiro bwinji kimwe hari yebyo washaramo wakiruga banico cyakutwara so nico nagira ngo tuje tugambe ahashonge jumpa abarwira abantu mukira kubabona mukira kubareba nibinji batanije kweyongera aha bwaci abo kugira ngo neje ko mu program ezuhireho ezitugambire nkabugamba nakugira nti embaze gikutukubani tugiriya nekoro umurimo gwayo kurunji munonga kungeine mu bwa side effects ninga akabi akekubasa kuleta ahamagara gawe okukira munongo mbazo kurya murembe turebere gukubasa kuongeza shukari omuntu ine shukari ninga gutandika shukari ombanta bari hakatezo ko kurwara shukari ko kushango ine mami wawe anti wawe ningo muzire wawe akarwara shukari ninga kitwa shukari then ikimanisa ngo rya hakatezo kahango ko kuja kurwara shukari so bakweza mbazi gwa ARVs omu 2 weeks shukari zangaye zahigo abakundeba abakutureba abamwe cyababiri ho nibacumanya omwe ija tumuhindura mbazi ningo mwacajangu ari hakatezo kahango shanga tutagumuhereza so abo jangu embazeji ya marobwire abantu bakujimira hatusangire ngo pressure na shukari bitangire kweyongera mu bantu abakakoko akasirima bakomera ARVs so ushanga ngo iwo bitunomera yavuze ngo ngatwahitaga kongera umbazo gwa shukari twahitaga kongera umbazi gwa pressure aho turugireho na no munsi yona hatiya wareba uburwire obukusinga kwita abantu tigwakiri mushwija ticyakiri kirukano ticyakiri pneumonia yo mbana ninga kikureka n'uburyo butweta non communicable diseases ninga
oburwire obo buri chronic obo nagamba pressure shukari omutima asthma cancer ebyebyo hati bitanje kweyongera mu bantu munonga so abo jamutanje kweyongera na nakako kasirimu kaboneke yongera nagambira nkagamba ngo 2010 mu Uganda twatwine miliyoni 1.20 y'abantu abinaka ko kasirimu 2015 baza ha miliyoni 1.30 2030 twaza miliyoni 1.30 maybe 2030 na noko yongera ushanga tujye mu miliyoni 2 3 4 na noko yongera so akako kasirimu ndikeyongera na nobo burwene bujabata so abarwira bine byombi nabo bone bagira bata nebiyongera so hati niho tushemeye kuhindura ntekateka yo kugira ngo nyowe ntwire n'indwara akako kasirimu ebinimbi manya hato kazantekateka kugira ngo ngira akako kasirimu ningamanya nubwira na shukari ningiranta ningimanya kandi byona nyine kubifuna treatment nkaguma nyina amagara mangu hati Dr. Nanindo muntu nkogu yahikahirwaro yes namanya ngo ayinaka koko kasirimu konko ndi yatandika kutunga na signs ezindwara ezindi kwaheza ubundi kucebere cyo wateka hati nimutandikira nkahi doctor so obwiro bwinji akakoko kasirimu ko nobo twirokine katuje mbona hatwaza uri wabarize nakakoko kasirimu bindi bikije akakoko kasirimu no twirokine yes so oyino bwiro bushime kubanozo mu irwaro okufunira mu treatment na advice counseling kwindro mbazi kuchebeza shagama ya viral load so buli muntu naka koko kasirimu yes buli muntu ashime kwa naija mu irwaro okuchebeza tukujangu wa marafune mbazi toliza mu irwaro shime kwa noza yo periodically yes. At least obwiro bwinji hati tujangu muntu ko boine viral load twagamba viral load buriya viral load yabere nomo oine obukoko buri hansi ya 10 umusisi yeshagama abo ntwaza no mazwe myezi mukaga kumbazwe myezi mukaga ukaze mu kubanza twagira ngo twakombaza no kubanza garuko kwakanga kwa mukaga ngo kwa musha okay so hatiya kongate liste myezi ejo mukaga yahosheme kwa noyija so ko kwija ni bakoraje eco kubanza basheme kubane bareba ubukoko bwa umushagama bukaburi buta bakongera umbazo gundi bakubuza no kushasha bakucebera kurugire byo wabagambira bakwezo mu mazi konka twine tweta ngo ni routine test kino kigambo cyo rujungu tests ezekijemo buri muntu asheme kwa nacebeza umuntu oyinaka ko kasirima lyambazi haro tests ezekijemo ezushime kwa nocebeza oboli jo batorije wabo uri mu wa shukari lyambazi wa shukari haro tests mu kwa nocebeza nk'ekijemo wabo uri mu wa pressure uryambazi wa pressure buri kire kaho so zimwe umuzabantu abashukari amina aba HIV ezitukubantu cebera nk'ekijemo nimwe harimo ka blood sugar nimwe harimo blood pressure ebi biro no rango kuza almost buri rwaro ryona ndibaza ryakucebera utakagiye no kureba umushawari bakucebera pressure temperature then baziteka then umbanta bakakoko ka sirimu ntuchaka kubacebera na nensugu tubacebere kitugu ekine yes ekine aho kugira ngo bari aha mbazi gwa burizo imbazi je nesera kwata yo mu part sezo yes hato mushanga yale kukira munonga shukari na nensugu okay chimangwe mbazi ne yamba kukana yene mu butko kwayo indeed so obo burwiro bwinji obwa pressure shukari umutima cancer ntuchira kubikwatira mu routine test sezo so shanga umuntu ari yambazwe gwa shukari tayine shongo chaza kucebera shukari ni 10 hatutandikiraho chonke cyo busasi no kugira ngo abantu abingi ezitwata teseze kijemo ninge zusheme kwa no ukebeza wabo yinaka ko kasimu ri hambazi abingi tuba kuzukora nubwire bo kuzaya ko bukika asindiko muntu waje namarete ndetera ndabarebere nanga to kucuma ngo twata hamwe mbazi ebiro byitu ni bitebana ugumoze yo girota onkwatira inyoni nza contributing transport abe niyo waze so shanga umuntu namiro mbazi hato shanga ngo ebe byashukana na pressure naci byakura yaza kukakuza mu irwaro shanga yafune damage ya mani nkesigo zikagenda kale kitiguchikarwara ningo shanga ne cancer no gwa inende karengana ningo shanga ayine kashukali ikwetaga bikatorede abo kujya mutakuza so twine makazi bako akanda kazi bako twine nangwa tito tukuba tukine mu mukono ni affordability
noshanga ngo n'amarwaro ga government agashemera kubandi agakweza ARVs ushange mu mashine kuchebere nsugu tero ninga na yabe taro na yabe roshange etakora yuwaze bijuka bakwira mbazwe myezi mukaga tiwa marumwa kutachebize nsugo zawe so shanga ngo accessibility ninga okugira ngo abantu babase oku bona service kwafuna makazi aboja ngo abantu bakwebasa okay ninga machine takubasa kubona here no mango arabantu abari mu districts zitara mu irwaro n'abandi kandi ine sente no mushubuzi konka nate kubanza yaza kambara okay so ntuhabura abantu kugira ngo iwe nabo kuza kwatira ARVs ukashanga ngo cyoma cyabo cyo kusebera nsigo tibakini jendo za doctors case bakuchebera nsigo shashura ka sente ka ukacho bwiro bwinja abantu abana cyo kubasharira yabina shukari pressure twakwatiramo kugira ngo abase kubasa test cells jendo chebeze doctor ku interpreting washanga ngo nsigo zawe zibone zishishikara ugendo mazi gwa HIV baguhindure washanga ngo shukari bone temba ugendo girota bakwindura mbazo gwa HIV ninga bakwereza mbazo waje ugwa shukari kwenda ngo utakabona surprise then akinde ndi kwendera ubwiro bwinji kwakwija oburwire obo butwagambo bwa non communicable diseases pressure na shukari kubukwija hatogo umuntu abo kugira ngo atwira inaka ko ka siriimu watekateka mu niki munaka koko wanyitegereza yatanka kushesha munonga mu mashukari ne no shesha munonga okoha ohamu ocweka mu kanogire bironda hati we nagira HIV niyo hati yabasirimu hati agira ati muhenda hati yegi niki ne HIV na yarandinga nka mushaho otine experience wo kutani sebe bintu bibiri na yaraviza kuhindura kuteka second line no maburi twagamba second line aputeka second line kumbe niki ni shukari ko kuja warwara pressure ubumanyiso bwa pressure nkakazengerera okuterwa umutwe obutahweza umuntu ajya togo umutogo antero no kunabire nyine ntakarire ARVs mbwen hatingizirenta bazi wanite gukora ninga akanaka koko niko akakunteza umutu kurekani ni pressure ushanga umucyara ine kansa y'umuno gwanye nenda yatandika kureta mezima bombi cyo kade cyamba atebe ne binabire nyine atakanaka koko kumbe hariyo ki kansa so hatejo niyo problem y'itwine yo kushanga ngo abantu babi confusinga ushanga byayitaga sente nyinji ushanga byayitaga kumire mibazi minji yes hati doctor ichinkwe nabona gwemanye kwende nazireze ndwara hati ziyo zitamburara ine mwemanye hata oncanchi manyisa ngo ogwanje ogwakakoka ka siriimu nuguba gwaza kwiruka mugwaza hara ine ndijo ninga ninguma hara ine yimbenduho then nabiriya nabyo batamwe mbazo eyabyo ninga hino kubikurwanagana then ukashanga ngo ikine kwa nikindurwa obwiro bw'iki twaza kwindura mubaza habo obwiro bwijiremo kajo ngo wabodi ya first line tuko yes wafuna shukari so twacanga ubwo mubazo ubwo gwa ARVs go kumira nibo gutumira gwayongera gwayimusa shukari then twindura twereza mu first line konketa ryo gukumira okay so haro type zikongeza ki shukari ati tweza first line konketa kongeza ki shukari now dia second line twindura second line alternative ndijo hatoshanga waza hagutaku leta ebizibu ngo gutakurwana rugana nembaze ya pressure na shukari yes icyo cywaheruka kumbuza icyo kugira ngo no ncyacamasa ngombazi go tugwakora obwiro bwinti kikubaho kugira ngo warwara shukari teka kuzibe kugira ngo mbazi go gwa ARVs gwajya guta gwanga gukora apana shana watandika kugira ngo hato warwara shukari hato tandike ko shagwa HIV uteza kamera gwa shukari hato no shanga guri gwajya guta gwayanga okorera ogwa HIV then waza second line konka wagumana obimeraje ntwatine sho bariyo no tureba turi ahakakoko ka siriimu omubantu abine ndwara ezitakuturira konka ziriye zo kuguma nitumagara gitubona gasikarayo abo buntu batwariza batantu bamanaging ata iwo wumkoine kuba no gukora hoki nebindi twaza kumuraho kace sakwantu garuka takongesereza konka hatuma doctor kunaza kureba ndeba ngo byona kunaza kubimera njimanyisa ngo side effects zaza kuba nyinji mukono side effects zombazi ogwa HIV side effects zombazi ogwa shukari owundwire nesego na yondi yemera
hati tinkumanyaho umuntu nimwija mu controllinga muta kugira ngo yatunga amagara gaba maringwaho ningogo numuha y'imikono yarahanga mugambira arabo wa pastor mushabirisha arayamuhira. So charity ni science. Yes. Ni science. Obwiro bwinji ati nka doctors case abantu abinkuragurira noshanga ngo harimo akazibu ko kwetegereza doses. Okay? Na neje mbaza yitu no moduka wagwihayo kagushomaho noreba ka hariho doze y'abine ensugu, hariho doze y'abakurwara ekitigu, hariho doze y'abine omutima. Okay? So hati wajara mukajangu ombazo gwa shukari omire doze nkeyo umuntu utarwire ensigo kandi warwire ensigo ni gukora kubi. Okay? So ukwenda kugarukamu obwiro bwinji doze ntuzishara kurugiriro kw'amagaragari. Okay? Chabaho umushaho wakora gurira atacyetegereze je kukuhereza doze shemerire kuba negenda no burwiro bwoyine hati no shanga side effects zakanyamunonga. Yes. Okay? Echo kutukumara kuchukoro obaje kubikumara byanga tukashango na kadozi kachene kakuletera side effects then na noko gwa pressure na shukari na ine alternatives. Ninjira cyari toragiro mu irwaro ko cyangwa rogo gwa Germany arogo gwa UK muningo guno gwa India. So na neje mbaze ine alternatives arambaze yo kushanga ngo ubwire bwinje mbaze kubera iki iyo kuzaruka kwa tenku mibiro kagombaza gwa shukari guningo gwa pressure nebine side effects nyinshi. So mbantaba kwebasa ebikubikuza mebi tubahirize mbaze smart ari mbaze gucendeza pressure ushanga tina kandi kona ko wahuranga side effect. Yes. Kongo of course ijine kira kuba negireta ne expensive akasente. So na mwe nichongera abantu bashimwe kwa bini insurance kubikwanga then of course tukagira ngo agiye kitwareka kuba kitoreka njasta. So ati tukwereza recommendations ezo kuhindura lifestyle. Yes. Kora abo inakazengerera utiro driver tujye ngo tubwa driver bureke upanga kaduka ushitame hamwe ushitame hamwe nto wanywero twise kora abe ombazi ko kugumira maybe gukuteza umutwe ningo tandika kugiroti then tukujya ngo hatihindura okoleje emirimo gicendeze kora wa uri mushomesa shaba ari retirement tukuyambe uzo mukoze uzo kufuna kiri ko kwetekera ukurya je ukugira obusingi. So shanga ngo umuntu yabasa coping up chonke chingwe na ngumbaragani sabantu no kugira ngo ebe bintu kubikuja bya ejwanga no yetaga omushaho owabulikanye kureka ati doctor nareba ntwirambazwa HIV. Kuna heza kutungeze ndware zinde zitakuturira ubundi tunaraka kucumanya aho kuba tindu kumanye cyo kuba bwena nyenda nyitegereza nubonero cyo nakubasa kureba kajanta oyongerira hakakoko ka siriimu makunyine ikindi tije mu ntaka kumanya namasiko kugira ngo ubundo mbazwa ubundi kumera ninga ubundi siriimu akakoko ka siriimu makunyine nuko kabasa kuba karetera ngwen intaniso neberi nkahi ubundi garaka kucenga then kabona nkayija mukankora nko kucishemerira mukabasha. Okay. So nkoko nabanza kugambira ubwiro bwinje habo kugira ngo ababantu no babarwireho ningana batuye barwire bakushasha niba bi confusing. So shanga ngo egi discharge wareba ngo mukazi watekateka ngo neture nogira habwa HIV infection kumbe ni cancer yo muno gwanyenda. Okay, ubwo mutogo wagira maybe ni nja kuteganisibwa namero mbaza ntanyura mizinterwa muto maybe nicho hato shanga umuntu yayihangana munoga. So shanga ubumanyiso bukwenda we call it overlap nibushana tokabutanisa konka oburwiro bwinji bwine ezitukwetango ni cardinal signs ninga signs eziriye za shukari hatarochini no more no less. Exactly. Yes. Okay, so for example omuntu kwanamira ko mubazigwa ka siriimu warebe watarika kushesha bulikanye kwitwiriho rya bulikanye yeje shukari tizire arabizi ninga. Okay, so pressure umuntu kurwara pressure ushanga umutima ni gwehuba. Okay, umutima ni gwehuba ushanga bulikanye bamukanga. Okay, necho wa pressure okuterwa umutwe azo mutwogo gwa pressure ni gukira kubani gukanya munonga bwana bushesha. Kutandika na za cha munana mwenda atega umutwe kusomu kashesha. Then kushanga watandika kufamisho ikweta broad division no level ho bulikanya nebere pressure ejineri pressure yebo nzastari era vize zo twinomera kwa to bundi twaraka kuzo mu irwaro uburwiro bwo mutima
uburo bw'omutima nabwo butandikire kweyongyera omu bantu abaine akakooko ka siriimu kikurugira either ARVs ninga akakooko ka siriimu ko kenka ninga ezitwayitire opportunistic infections ninga infections ezikuletwa akakooko ka siriimu z'omutima zigushiisha omuntu okuba narwara omutima n'omuntu owazimba ebigyere owazimba enda naba nakorora buri kanya kwa kubyama omukiro abura omwisyo ayenda ngu negisa n'obuyo kubeigwira ayenda ngu ayimukagira ata agigurire kimwe okay oshanga otakubasa kubyama atine piro 2 ninga piro 3 omwiso nigubura omuntu okuba yine omutima natakutemba kanyigiro ninkira kugira nti emotoka ine engine omuntu ayine omutima motoka yefire engine tekutemba kanyigiro noika gwatiwaga kanyigiro emer na n'omuntu orwire omutima yatanga kutambura ntakutemba nashitama emirundi eshatena so munywani wanje nokugira noine akakooko ka siriimu ori aha mubazi ogu wari ebyo byatandika kubaho nkimanyisa ngu hatwaruga hari akakooko ka siriimu twaza omu bindi kurekana ndiyo nindeeba nenche ekyakubasa kuta omuntu aha rutezyo kugira ngu yaba arwire ezi endwara ezindi abasa kutunga n'akakooko aka siriimu aho naho. Okay, nakwitegereza munonga so okukira munonga Charity shukaari shukaari nereta ebironda omu bicweka by'ekihama shukaari etuma omuntu ninga omukyara ninga omushiija yagira ekikweta discharges shanga naretwa amezi mabi ayine omu bicweka by'ekihama harimu ebironda so kituma ngu obu buronda ko kuba bwine omu bicweka by'ekihama ewaterana n'omuntu oyine akakooko ka siriimu nk'ekiragiro nteka kugenda uzirota okiine otine shukaari we naba ari steady nabasa kuza yaruga yazireta cancers zona nizichendeza immunity y'abantu so cancer nizichendeza amani agakurwanisa oburwire abasirikare baza hansi so ataka ko kasirimo obwiro bwingi nico obwiro bwingi kakutaha mbati amagara gatera woine immunity hami nekatero mwekanga kurabo bakashama ongati we ya already linkahe ya hansi toine basirikare ya so toshanga ngwi wa kwatoka ku kasirimu very fast yowo muka nine kutwariza ntabantaba mba managing enta nabambine babine ndwara ezingana zityo ubwingi kandi zona zitari zo kucaranya cyakare ningo mukashesha. Okay so itwe nka experience yitu ine no kugira ngo aba banta bingi nibakirana no ku bisingurebe bizibu babine support ninga obuyambi buhangu abantu bakuturana bona no kwetegereza. Okay so ebyumukaho icyo kubanza cyabyo natwine kureka ngo twakitwara munke icyo bujunanize bwa haritwe kugira ngo ubwo umuntu ege mbazi yagira ata yajimira abo kuba psychologically nabatarije so no kugira ngo twamutwaza je embazi yagira ata yajimira yombi yamirwa pressure yamirwa shukari yamura no gwakakoko then iwe nko muntu kana utura nawe okarebeka ngo waba nko mupolisi we embaze jikabatire 30 eza kane 215 koshemerere kuboine 15 ko chino bushuma 20 wayintegeza oba wamwizusi food ebyo kurya okay remember guno muntu kuba nashasha tena faibu jobo guno mushija uninga muchara wawe bani mami wawe bani munyabuzare bani no muntu okuzare obo umuntu no kuba nagira ata nashasha so naitaga support mpango ahabyo kurya ekintu kira kuheza abantu kugira ngo abantu abino mutima na shukari tibakwendana na abino mutima na nabine pressure tibakwendana no mwonyo so mwene hati mwene muza kureka mutango mwatekemere mwagirire mu mwonyo kandi yetere muki tere mu mwonyo so mwa mutari understanding no shama jangwa ogwebye nawe areke kuturusi pressure ze so twine mu mwonyo bitemba exact so twine kureka ngo twaba supportinga ahabyo kurya cyangwa abantu abine shukari wine kuboine esiyani yawe ekimwe cya kabiri kibe bijuma na nemboga zikwiragura kimwe cya kana ebe supu ninge kindi then kimwe cya kane kindi gubo murumba ninge bitoke so hati ezemboga zikwiragura nzo kuzibona ta twino munda ine shukari omunju twakwinga kasirikare kandi twine shonga twenda nteke ibinyobwa n'ibitoke twerira so imwe abantu abakandi batura nawo hati n'umwe buja bata kumusupportinga mukarebuka ngo muyine ebe byo kurya ibyo kubasa ko murisa then cha muhero support kusinga yona no kubura ni medical attention
okumutwara mu irwariro yes koraza irwariro kana ukashanga obuhereza butariyo family shime kube ine will ningo kwikiza kugira ngo tukatumunjire tunutenga he etingwe ndagamba abaturikize no kugira ngo akako kasirimu kaboneke yongera mu bwinji abantu abinaka ko kasirimu nibengera buri mwaka nibuyongera buri myaka 5 buri myaka 10 na no burwire obukwita abantu tibwakiri buro bwo mushwija ekirukano pneumonia hatiya nitwita shukari pressure umutima na cancer kandi bibone byeyongera haruho chance nyingi ninga haruho chance zahiguru kushanga ngo washanga umuntu ayine byombi kutukushanga umuntu ayine byombi keyeye ne very different netana ne yabandi twine kumureberera nk'abantu ba family na wayine kwerebera ketegereza na nabashaho bine kureka ngo baronde ngire biba kubasa kuragurira mu bwo muntu akabaso buhereza bwabo ninjira ngo twayitegereza really twayitegereza umuntu reka kumudrita tebe nebye orinda name of kugira ngo iwolje ningo kirije abo kuba nabwe there is no guarantee ngiyo turije ko bitunga so mureberera abantu aba ngo doctor yakigamba kandi cyangwa kinahururamo no kugira ngo twinde kuba ntfayo mu kubaraguriza tutakabareka ngo amagara gabo gacweke bugufu we bara kubasa kuguma aha program Ebyamagara umuhereza n'abali cyo Sis Charity kandi twabatwine Dr. Dickson no wasasara okurubwa aha doctors case medicals okurubwa omuriro konjiri kandi kwari munatwara atyo amukwatena kakoko ka siriimu abo mwezo go guturumu ubwa awareness about this disease ubwo mwezo go kwikomena kumwe tubendeza byo no kumana mbyetegereza kandi no kumanitwe tukagenda hamwe tukashimiza amagara getu mukama abarinde Ebyamagara byambikishibwaho Kazire Health Products.